Hi guys, бүгүнкү сабакта англисче геометриялык фигуралардын аталышын үйрөнөбүз. So let's start. Shapes. Shapes. Figuralar. Circle. Circle. Tegerek. Square. Square. Kvadrat, dörtburçluk. Rectangle. Rectangle. Tikburçluk. Triangle. Triangle. Üçburçluk. Pentagon. Pentagon. Beşburçluk. Hexagon. Hexagon. Altıburçluk. Oval. Oval. Sürü. Cube. Cube. Kup. Sphere. Sphere. Şar. Cylinder. 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 Pyramid. Pyramid. Piramida. Rhombus. Rhombus. Rom. CG'de diamond. Diamond. Cross. Cross. Crest. Crescent. Crescent. Jarmay. Arrow. Arrow. Ceve. Star. Star. Yıldız. Heart. Heart. Çürük. Video ayağına geldi. Keyinki jolu görüşkөнчө. See you next time. Bye bye.